Ne, grabe na. Agam apay nga itakala. Ay na, naganasan mi meten tinagis istorya kini Kumari Esther. Anya, narabyan ka po iti ka istorya. Panunutom ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa iti agluto iti makan. Anya, kamatan Magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agunget. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si Kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka po iti ka istorya. Tanunam to dagiti lupot mo, Jerwan. Anya! Makauray ka man. Ay, kasladyak meten makapangan gapo iti naamwa. Ah, anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce Cano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wine. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanen. Sa bali ka numanen alalaki tinakasikog kan ko na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tang ibagbaga Magda. Inton kuan, adda nakangagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang nga daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kuan. May pasubukan. Pankampay nga umuna, no pod no. Sana kasta? Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramida. Apay day tatasa nga igam mo. Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang aya. Nakariing kan. Ket inkamanan ija ayan dagiti kachismisam. Apaw, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan ga po iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, big-bigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sanak nga agsawa kastoy no among kumamot ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahom diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang ka mong ti istorya. Big-bigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapea. Sa uka sao. Intun ko insuyat ko kanyam daytoy kabay. Ay na, makapabusor daytoy ugali. Si gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balay yo. Kasta aya, katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa, sana ka agbuy-buya. Agdengdeng nga iti drama. Drama? Wan, among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadi kak ngaminan a dumdumngeg. Iso nga isulaangin ti padpadaanak. Anya? Wen manang. Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Kandi ka sumanao. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat met gayam ti agdengeg iti drama sika. Ano nga min ayat expectation mo? Saan? Ay, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichischismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumati bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ak kumamot no da cellphone ko. O, di gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro nak nga Facebook nga menjak among. No problem. Numakagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka mana Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inakman ijay tersena ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manin makichismis?
Di ka laki agawi din tayong kakagluti iti pangrabyan yo. Si kakit di mo. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka man nila kay mo. Ne, awan ka di pa iti inam, anak ko. Awan pa'y mat nga rod tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mat na sa mangpet. Ay, Sigurado hanapan man na nakis istorya day jay. No saan nga ijayan da na Esther, ijayan da na Piling. una yung ti inam. Ay, na talagan sa akas dyan. Talaga adi na maikat, ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay. Si kakit di mo. Sumungsungadak pa'y lang. Ngam agong ungot ka manan. Tanya di kahit mo. Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan. Anya ka matay? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arutan. Agungot ka pa'y lang. Tatno amom anya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kastaunay ti pungtot na ken ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Ah? Kita am day tanga aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras. Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amuno nya ti aramid ken ka. Tanong mabaliwam day tanga ugalim. Oh, itaman pa yung adda ka dito yung nakaul ulimak. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't tin ah. Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pangaasim. Sana bale. Ta saan mo't akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan na ti kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Makaragragsak kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragrag ka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita day toy. Samsung ko naman. Amo yung ausaran? Ah? Ay, katuan na. Ang mukha, sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ah? Ay, kun nakla, ang anak ko. Mapanak pa ijay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asapulan jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao nga amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anyang itaramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak amo talaga. Kastoy ni, pindutan day ta add friend. Ah, kasta? Ang yam, dagiti la tattao nga amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din aya. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kuan, maadal munton ti ag-add friend request kada kiti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No addan to ag parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag friend kayon. Itay pa ya dayta cellphone mo latan ti mingmingminga ma. Ah? Kurang la maipigkat dayta matam dita cellphone mo. Kitaak nga rod dagito yung nag-friend request at tao. Di dakpay mo't inak-accept. Asino ko mga mintimayat ang mga accept ka. Nagalas mo ta ugalim. Ah? Eh, anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag ah. Tumog ka. Iso adi da kay accept nga uray am-amu da ka. Gaputa ti adday ti panunot da ket ang mga no ag friend request ka laeng. Tap no makitam dagiti post da. Tap no ada may chismis mo.
Gagpaiso mo tibaga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya! David, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pa'y laang iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray rabiin? Wen, mabiitak laang. Agawid akmat la adagos. Anya lakit din aya. Noawan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rab-rabi magkaimay ka manang magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamag. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request sa katat tao. Dagiti am-am mo. Aging gaita, didak pa'y na inaccept. Tay tala ti umay mo ibag nga, rab-rabi. Ay unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibaga. Asino nga min nagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo. Dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Naa, tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida kay accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya! Ay, O, apay akas tati pa nagsinaay mo. Nasakit na kita imbagakan ka? saan mo? Pampanunutek laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, achismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook. Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Oh, ano ba ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pahinga da ka dito balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito eh. Saan ka manin anapan ija ayan da na Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kayat timapan makichismis. Uy, himala. Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo timayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit? Nukas tang agbalbaliw ka. Un lakay, pudno ti ibagbaga. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismusam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitan ang ibagbaga. Ngamin, nakababaing. Ay na, saan ang nakababayin ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Nagtuloy yan, ti panagbalbaliw mo. Un lakay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Ay nalakay, among ka day, numano day tinagatang ko a blouse ko. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no an-ano samla ang tiagkalkal kadagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya tumamit iti sapatos ko bakit? O sarag taw, nga agninong inton kasarji ka anak. Ay katuan alakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon ni ababae. Meeting laang masapol ang napintas ti Badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay. Nang runa day a Vivian. Ay na, permi a nakauyaw.
ti orasan. Agalas dosan. Awan pa'y laang nagiti membro amiti ingag. Ay na, amumatan ti Pilipino time ako nada. Ung takman dagi jay a babae. Sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdangas asikasunda. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? Noan niya ti oras ang nagtutungtungan. Isu ti masurat. Hay! Istiling! Nayunan pa'y dagiti tugaw rito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si Kakit Dimot Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ni Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas ka dagiti daduma ang miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan dagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Gusto day tan, Vivian. Sino itati aglinis dito, Jim, a nagmitingan tayo? Ako nga't ni Kapitan no saan tayo adalusan da ito? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang. Ala, siya kon. May maysam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga raw. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo laang nga nanasayaat. Sige, aramiden mi day ta. Aginanaak ko mamot bakit? Sige matan alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka may maysa ka. No apay ngamin anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito Jim. Ala, mapanta nga rot aglinis ay. Sige, mabait lang nga road. Tainak alaan di walis kandaspan. Anyati ko ng Vivian. Okay, di pinagbado ni Stiling idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Paro nga ukay, anya kalakit din nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Stiling anapan nagukay-ukay iji palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat, taukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kumay ti day ti blouse ko. Amom naman day tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina day ta. Branded samag. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibagarag iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana? Lakay, kita day tinagatang ko iti palingke. Sapatos, Mike. Wan lakay, usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Intud damot adagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa'y agbuggaw. Ay, baraw. Mayat dahi ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang dahi ito ni bakit ko iti ukay-ukay tata. Ukay-ukay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo dahi ta. Lalat ati buhaya. Ay, dahi sumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalang. Sumala tayong tata. Ay, mapainak na nakachinila siya. Umay kaki din.
Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, kwa, agsalak daw. Intun makagata ka, iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kat nasaya at ano kas nalakay. Imbagak nga ukay-ukay lang dahito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day ta. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay-ukay abado. Tamom, ti narami day di Vivian. Jay presidente ti women's. Wan, ing chismis na kiting. Apay nga inchismis na ka. Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno ma. Wan, pudno. Nga maapi ama sapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ikismis nakpay lang. Iso asaan arumbang ada dya ti presidente yo takas da dya tao. Makitak lang kumprontarok. Ops, sanay. Day talaki din nagbasid abanag ti pangkumprontaram ken kuana. Kasano, maruam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ikismis nakpay lang. Idi pa'y akasta ti ugali na. Bayamon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan ayan. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dilakay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, intan. Di mo sayangan ti oras mo makiapa ka dagiti a klase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka. Kapuros dagitoy. Kat no agodong ako maagumatang itinatang asidaan may. Nan, kita man dagiti lakaw, tagumatang nga. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mula yung anatang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon niyaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti uping. Ay wala, ta naggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag ka man taddan kolehium. Amam, may isang anak ni Vivian. Problema na, ta maibarbarkada. Ay, kaasimot Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Ta inaristo da di anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kantarong asagay sarapag. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay ket mapantag puros Ay, wandayam, kaasimat ni Vivian. Apay, ano? Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay ti badaw. Ang kitaan ti biyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, wen nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko. Tadda manen ilakok. Mala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw ken okra. Ay, wala na. Idagas kun tulatan dito'y balayo inton madamdama. Unang lalo asino? Pudno mo't anak kita rin kilakay ako ngay. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige,
iti barangay naklaang. Saan na ka mabutang? Si kanto pa iti ibabalo ko. May kamanungatan day ta akinaapan na nana. Ay na, apaan na amin agagayom na. Ireklamo damanan kat kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng ka nga mapetisyonan day ta abibiyan tapno pumanawon dito lugar tayaw. Apay anak ko na yun day tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isungarod nga ano ti kaapan na tata. Kunam lamang no ba nang. Pada mo ila marigrig at ti panagbiag na. Ay, isungarod ti ibagbaga ka ni bakit ko adi nan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na di barangay hall tayo chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang imin nga tayo ti sa bali amaramid na. No saan nga agchismes tata. Kano insinagayam di asawanan. Isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas ta ti ugali na. Diyak mga ming pakibibiyang ti panagbiang da. Tadumot ti as-ase kasunli ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anya ti urayam nito, inana. Ni istiling man, tadaim pa reserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni Istileng. Wan, mula dakin nila kay na. Gumatang kamag. Ay nanana, napunno jay ref mi iti karkarnay. Saan mi pa'y amasid sinano maminsan? Iso nga ibulbul lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agida sarak itinatang. Kano na sustansya tinatang. Ay na, uray siya. Jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmagak ka di unayan, nana. Katuan, saan mo't akas ta ti pamagimiday? Ay na, nakabot-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak tuman makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatanda ka no ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kano nga min ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Man nakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatandan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan nga min anasaya at yung presidente yaw. Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Ken aglinis iti gym apag mimitingan may. Sika ka na yun? Apay awan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita. Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo't Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, Istileng. Ala, di nakman angawin iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika, ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay, nana, ano awan mangibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tata? Ay na naggapuwak Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay da. Kasta launay ti ragsak dagiti members na bayag-gaya man na plano da sukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata.
Uray ngamin, di bakit ko ang miyembraw ka binagaak. Ano mang pili da iti presidentay. Pilyen da, dinasaya at ti ugali na. Ket, dayta ni Istiling. Ay, nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na, tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kunam lang no asino ka. Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadom. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawaan da ni Vivian, tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ila ti bagay iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din.